Abana ndabakunda cyane. Amakuru yanyu mumeze neza? Ndi kubabona mwese, ndi kubabona. Ni mwebwe? Ndi kubabona. Amakuru, ibizamini bimeze neza. Uyu munsi mwaruhutse, ntabwo mwajya ku ishuri? Sawa, ndabakunda cyane. Shaka ndaje dukine, ndaje dukine. Abana, uyu munsi nabyutse nkora isuku, nabyutse nkubura. Ni byiza gufasha ababyeyi, mujye mubafasha mukubure, mukorope, mwoze ibyombo muri weekend mutagiye ku ishuri. Shaka ndaje dukine, ndaje dukine, nahageze. Mujye mukoropa mukubure, nanjye nabikoze. Papa yambwiye ko aramemba didos sandwiches. Shaka dukine, nahageze. Abana, dore rya gare ryacu ngiririya. Abana bashaka umunyenga ni bande? Abashaka umunyenga ni bande? Abashaka umunyenga bajye bafasha ababyeyi gukora imirimo. Mubyuka mu gitondo mwaruhutse, ariko muri kumbona. Hanyuma mukora amasuku. Nimumara gukora amasuku, mwoze n'ibyombo. Harya koza ibyombo si amasuku. Hanyuma nimusoza byose, ababyeyi babahembe didos, babahembe sandwiches, babahembe top milk. Abana, ariko abana bose biga muri Wisdom School Rwanda babigisha gukora amasuku, kandi nabo bagira isuku. Nanjye niho niga, muri iyi minsi turi mu bizamini muri Wisdom School Rwanda. Nanjye niho niga. Abana ndabakunda cyane. Noneho maze gukora isuku, ariko reka mvugane n'abana batatu. Nimara kuvugana n'abana batatu, bamwe karibu, nanjye mbahe karibu. Hanyuma tuvugane n'undi mwana adusengere. Tuba tugomba gusenga, sibyo? Ibintu byose tuba tugomba gusenga. Kandi nimba hari n'umwana wagize anniversaire, avuga tumuririmbire. Shaka oya, ntabwo ariyo turaririmba. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Abana, ijwi ryanjye rwose kuririmba byaranze neza. Nta mwana uzi kuririmba sha? Niko, nta mwana uzi kuririmba ngo turirimbire? Reka nitabe uyu mwana wa mbere aturirimbire twumve ko abizi. Ko amasuku se narangije. Halo? Umwana? Halo? Umwana ko atari kumvugisha ra? Nuko nambaye ishati ya ngotoni. Umwana ntabwo ari ya ngotoni. Nyine. Nako ni ya ngotoni. Nyine. Halo? Yanze kuvuga. Umwana yanze kuvuga. Reka twumve. Halo? Umwana amakuru? Witwa nde? Witwa? Igihe
Alo. Umwana. Amakuru. Witwa nde? Witwa nde? Witwa Debora. Debo. Uzi kuririmba? Ngaho ndirimbira akaririmbo kamwe. Umwana. Debora. Uzi kuririmba? Nzagutumira uzahora kuri televiziyo turirimbire. Ngaho reka mvugishe n'abandi turasubira. Mukanya. Ndabazanira undi mwana hano muri studio. Muramubona afite impano nyinshi. Sawa. Halo. Oui. Meze neza umwana, wowe umeze ute? Oui. Witwa nde? Benita, wakoze amasuku? Wakoze iki? Wakoze ayahe masuku? None se? Wakoropye? Yego. Akanuma kaje karirimba dede dede umusomwe mama yeah. Umwana. Halo. Mukanya ndazana undi mwana hano kuri televiziyo. Halo. Ndabazanira umwana hano azi gucuranga. Afite reka twumve undi mwana dusengere. Halo. Abo bana ko ndi kubareba ariko bakaba badashaka kuvugana. Halo. Halo. Umwana amakuru. Witwa nde? Mutoni wose. Uri kumbona? Rata. Iyi shati nambaye ni yande? Ni yanjye? Yego. Rata ntabwo ari ya Ngotoni sibyo? Umutoni wose? Uzi gusenga? Ngaho dusengere. Ku izina ry'Imana Data na Mwana ariho Mutagatifu. Amen. Umaze gusenga? Yego urakoze. Akanuma nawe byina kaje karirimba dede dede umusomwe ingona ishaka kugarurira utwana tw'ingona tugenda
vuga uti bayi bayi ngona kuku. kuku uti bayi bayi ngona kuku kuku bayi bayi ngona kuku kuku. Mutoni wose Karande. mukanya ndazana umwana hano, mukanya ndazana undi mwana hano muze kumureba. Mukanya muramubona. Sawa turasubira mukanya. Urakoze. Yego nawe urakoze. Aha, abana bose ndabakunda cyane. Shuje umwana witwa Nkotoni. Umwana witwa Nkotoni ndamushuje. Nkotoni uyu munsi yari yagiye mu bizamini kubera nyine yiga muri Wisdom School Rwanda. Bari bagiye nanone mu bizamini ntabwo yaje uyu munsi ariko azaza ejo sibyo? Nkotoni azaza ejo. Shuje n'abandi bana bitwa ba Kariza, bitwa ba Aime, bitwa ba Cedric, bitwa ba Mwiza, shuje umwana witwa Joyce, bose ndabashuje. Shuje n'umwana witwa Berthe. Reka twite umwana umwe hanyuma duhite tuza mu kanya turi kumwe n'akandi kana keza kazi kuririmba, kazi no gukora ibindi bintu byinshi. Umwana umwe reka mwitabe hanyuma mu kanya tuhita tugaruka tumaze kureba Sana Juice, tumaze kureba Didos, tumaze kureba Top Milk, tumaze kureba na Wisdom School Rwanda. Turahita tugaruka, reka nite umwana umwe sibyo? Halo umwana amakuru witwa nde? Tuyizere Bruno. Uri kumva Tuyizere? Tuyizere iyi shati nambaye ni iyande sha? Iyi shati nambaye ni iyande? Yego. Uri mwana mwiza. Hanyuma mukanya ngiye kubazana undi mwana tungana adushimishe sibyo? Bye, turasubira mukanya. Ndabakunda. Reka twite n'umwana umwe twumve. Halo halo umwana amakuru umeze neza umwana? Witwa nde? Witwa nde? Witwa nde? Kezia amakuru? Uzi kuririmba? Uzi kuririmba? Ngaho ndirimbira. Keza agiye kuturimbira. Mama umunsi umwe ingona ishaka Kezia. Yego Kezia. Kezia urakoze turasubira mu kanya. Sawa ndagukunda.
turasubira. Uyu mwana yavuze ngo ndabakunda cyane. Ni Gisele Rwamagana, muzanumire kuri Yongwe TV. Ndabakunda, murakoze. Gisele Rwamagana, natwe turagukunda. Undi mwana yanditse ngo nitwa Sango, gusuhuza na Kami. Sango na Kami na Credo, ndabasuhuza cyane. Kami uri kumbara sha? Kami uri kumbara? Ndagusuhuje. Shuhuje na Cyusa, shuhuje na Riyamu. Riyamu ndagusuhuje. Ako sha Riyamu we, kutayihamagara sha? Riyamu hamagara. Mwese ndabasuhuje. Mu kanya turagaruka turi kumwe n'undi mwana ufite impano nyinshi n'izanjye zo gukoropa no gukora amasuku. Ndamubona umunyenga ku igare, sibyo? Mu kanya turaje. Zamura amaboko ukore ku mutwe. Yes. Abana turagarutse, mumeze neza cyane, turabakunda cyane. Uyu munsi hari akantu ndimo kubona iruhande rwanjye ariko sindamubona umuntu ugafite. Mukanya sinabibabwiye ko dufite umutumirwa, ko dufite umwana ufite impano ikomeye, ariko yanyemereye kuzanyigisha. Uyu mwana tugiye kumureba. Nguyu umwana. Amakuru vuga cyane. Amakuru ni meza. witwa nde? Truman. Umwana yitwa Truman. Umwana Truman bisobanuye iki? Umugabo w'ukuri. Umugabo w'ukuri. Sobanurira abandi bana bari kukureba. Truman bisobanuye iki? Umugabo w'ukuri. Umugabo w'ukuri. Kandi uri umwana? Kandi uri umwana? Kuba umugabo ntabwo bivuga gukura cyane. Kuba umugabo se bisaba iki? Kuba umugabo bisaba gukura. None se umwana nako Truman nako umugabo w'ukuri. Ko mbona ufite dread? Dread se umwana agira dread? Yego. Abana mwamubonye ngo afite dread kandi nta mwana ugira dread. Agiye kutubwira impamvu. Tubwira impamvu ufite dread rero. Kandi uri umwana. Abana nabo bagomba kuba bazifite. Abana nabo bagomba kuba bafite dread? Njyewe se ko ndi umwana ko ntazo ufite. Kandi wewe warabaye umugabo. Njyewe se nabaye umugabo. Truman arambeshye ngo nabaye umugabo. Rata sindi umwana. Rata. Truman. Usibye dread ufite iki kintu bakita mu ki? Gitari. Bakita? Gitari. Bwira bari abana bakureba, njyewe ntabyo nzi. Gitari. Ni gitari? Truman afite gitari, afite na dread kandi ni umugabo. Ariko ni umugabo w'umwana. Ko nabonye ari umwana, nabonye tungana, sibyo? Truman. Ugiye kutubwira akamaro k'iki kintu ufite, utubwire ndetse bagikoresha iki harya? Baragicurangisha. Njyewe se ko ntabyo nigeze ncuraga kandi ndi umwana nanjye. Kandi uri umugabo. Truman arambeshye ngo ndi umugabo. Sawa rero twagiye. Truman. Ngaho ivuge. Turebe ko icyo kintu ufite uzi kugicurangisha. Wahoze unyiyemeraho Truman? Wahoze unyiyemeraho? Truman. Ko utagiye kuntera ubwoba? Amagambo y'abantu agiye kuzanesha umutwe nyabusa. Nakabaruwa nkibona, nategereje imyaka yose, ngize ukuri niba warabonye undi mwana. Nambwira niba warabonye abandi nabyo mbimenye. Rubanda gusinda bitabaje, uzambonera
nkunze cyane nambwira niba warabonye abandi nabyo mbimenye umuhanda Kigali Butare sinzi bamubatagisi ngenda mbaririza Erina nkunda Erina mbwira niba ari amabwire nabyo mbimenye rubane gusinda bitabaje uzambonera Erina utigose warahemutse cyane Erina wowe ntuzi no kuvuga byibuze urabeho Erina wowe ntuzi no kuvuga byibuze urabeho bayi Wow! Ubu noneho ndabyemeye bamwita Truman umugabo w'ukuri mwamubonye mbega Truman Truman iyo ndiri muri ibyo bayita ngo iki yitwa Erina yibabo wi Truman wanyemereye kuzanyigisha se binyemereye n'ubinyemerera ndahita ngo Sana Juice wayibonye Sana Juice urayinywa uko wanyemereye kunyigisha midi dose nutayigisha nta kintu ndakumarira ntacyo hanyuma Truman ariko uzi gucuranga njye se nabishobora njyewe nabishobora ntabibasha sha Truman shabyihoreye ntuzajya umbesha sha Truman we ibyo ntabwo nabishobora rwose nubwo ndi umwana ariko Truman reka nkubwira reka manze noneho numva abana ikintu bagiye kuvuga abana bakurebye banakumvishe sibyo reka noneho tubitabe bari kukureba kuri televiziyo bari ubizi bari kukureba kuri televiziyo bari kureba ukuntu uzi gucuranga mbega Truman abana muzi ko wa mwana ari umugabo Truman reka twumva abandi bana hanyuma Truman abana ukuntu bagiye kuvuga noneho reka mpere kuri message abana bagiye bandika ngo uyu wa mbere yanditse ngo ndabakunda cyane ni Teta Kabuga ndashaka indirimbo yitwa Riri ya Alan Walker umwaramutse neza ni Teta Kabuga ni ukuri Erina namubwiza ukuri pe ngo mubwiza ukuri Erina hanyuma Truman turamukunda akana kakubwiye ngo karagukunda nawe kabwire ngo ndagukunda kabwire sha Truman we kabwire wa mugabo we umugabo w'ihame w'intego w'ukuri ukuri hanyuma rero Truman undi mwana yanditse ngo mwaramutse neza ndabakunda cyane ndi ku Gisara nitwa Olga turagukunda cyane hanyuma undi nanone reka tubanze dusome message tubone kubavugisha kuri telefone hamwe na Truman chance hanyuma undi mwana yanditse ngo ndagukunda cyane usurize Isaac ni Benita Isaac turamushuje Benita turagukunda Truman abana banditse message nyinshi kandi uri umugabo siyo ariko reka tuzisome kweretse ko ari abana kandi uri umugabo nagerega ndi umwana ndi umwana Truman ndi umwana ntabwo umva uko ubivuga ndi umwana Truman yanze kubyemera Truman ndi umwana kubera iki utamwemeye Truman kubera uri mukuru ndi umwana sha ndi umwana Truman ndi umwana ntabwo nagwandi dose Sana Juice zanyirazo uranywa oya ndi umwana njyewe oya didose zanyirazo nduha Truman Truman yaje kwemera ko ndi umwana reka nibere ikigabo Truman ndi umugabo wambonye sha hanyuma undi mwana yanditse ngo nitwa Mutsinzi ndi kumwe n'Amanzi turabasuje Mutsinzi n'Amanzi turabashuje ariko twe turabagabo mwebwe muri abana sibyo
nitwa Nikita ndabasuje. Nikita turagukunda. Aha. Uraberewe ndagukunda. Turuma ndaberewe sha. Nawe uraberewe. Turuma nawe uraberewe. Turuma uraberewe. Ikibazo wanze kwemera ko ngewe ndi umwana. kandi umugabo Oya ndi umwana. Okay, ntacyo. Ubwo ubyemeye ntacyo. I love you. We love you too. Turagushyigikiye. Turumana ngo baragushyigikiye. Nawe babwira ngo barabashyigikiye. nanjye ndabashyigikiye. Babwira ubareba, babwira ko bashyigikiye. Hanyuma sibyo Turumana. Ubu noneho tugiye kwitaba abandi bana kuri telefone sibyo? Uwo mwana ararenze pe. Turumana ararenze. Akira. Big up nigga. Big up. Aka kana kararenze. Sura kana. Akana kitwa Turumana. Ndari umugabo wanjye. Uri umugabo ushaka. Urakana. Kandi akana gafite na dread. Mwazibonye dread. Akana gafite na gitari. Yewe akana kazi gucuranga. Yenda umugabo. Turumana. Turumana reka twitaba abana sibyo? Twumve ukuntu bakubwira. Alo? Umwana amakuru? Witwa nde? Uyu mugabo wamubonye? Yego mubwira ngo azi gucuranga. Yego. Mwita Turumana mubwira ngo urakoze. Yego merci. Karani. Yego nawe. Sawa reka twibere abandi. Alo? Umwana? Amakuru? Uyu mugabo turi kumwe amubonye? Yitwa nde? Yitwa nde? Musuze. Yego yitwa Turumani. Musuze. Itaba Turuma. Karani. Remsi. Nawe reka twumve abandi. Alo? Umwana? Turumana. Reka twumve abandi bana. Alo? Umwana amakuru? Amakuru yawe? Witwa nde? Diodone. Uyu mugabo turi kumwe amubonye? Yitwa nde? Turumana yaje kuririmba he? Yaje kuririmba he? Studio zande. Ziye televiziyo. Televiziyo yitwa gute? Yitwa gute televiziyo? Yego Yongwe TV. Ngosuza Turumani. Yo Turumani bagusuza. Salama. Yego. Yego. Reka twumve abandi. Alo? Umwana? Alo umwana? Amakuru yawe? Uyu mwana turi kumwe wamubonye? Wamubonye? Umwana wamubonye turi kumwe? Ngaho musuze. Ni byiza. Ni sawa. Mubwire ngo uramukunda.
Yego. sawa reka twumve abandi. Yego. Halo umwana w'amakuru witwa nde? Witwa Christelle, amakuru yawe? Uyu mugabo turi kumwe wamubonye? Yego. Wabonye ko afite dread? Yego. Wabonye ko azi gucuranga? Yego. Ngaho musuhuze rero. Ni byiza. Uzi gucuranga? Yego. Sawa reka twumve n'abandi. Yego. Urakoze turagukunda. Yego. Halo Halo. umwana w'amakuru Neza. witwa nde? Mutoni. Harya iki kiganiro cyitwa gute? Nakibagiwe. Cyitwa Happy Kids. Happy Kids. Uracyibuka? N'amakuru kibana ngaho suzuye umugabo. Turumani turakwemera. Yego ndabemera namwe. Turagukunda. Yego. Komeza wa mugabo. Yego. Nakana kakagabo. Ngaho reka twumve abandi. Halo umwana. Halo Halo. umwana, Oui. amakuru yawe? Amen. Witwa nde? Witwa nde? Nitwa Happy. Ngaho suhuza umugabo turi kumwe. Happy. Aha, Truman. Reka twitabe abana babiri, hanyuma dusome message, hanyuma udupema kandi kaguma kamwe. Abana bashaka karirimbo kamwe. Alo. Alo. Truman, umugabo w'umwana akikuyihimba. Alo. Aha, Truman. Phone bari kuyirwanira ari benshi bashaka gufata Truman muri televiziyo bakamutwara bakamukurura. Ariko Truman ntabwo namubaha. Truman ni umwana wanjye ngiyewe Truman twarakuranye, ariko nyine siniga kuririmba no gucuranga. Truman ariko yambwiye ko azanyigisha. Ariko natanyigisha nanjye byose ntazo muha. Nazo ngwa Truman utanyigisha nazo nguha. Aha, Truman. Twagiye kuri message. Iyo ndirimbo ni nziza, Truman baragukunda. Hello, nitwa Mutsinzi, ndi kubareba, ndabakurikiye, ndanabakunda. Mutsinzi natwe turamukunda, sibyo? Truman, ndamwemera, munaducurangire. Reka turebe. Truman ndamwemera, naducurangire Anita Mukundwa. Truman, Anita Mukundwa yicuranga? Urayizi? Aho tureke kwigora ducuranga. Yego, Truman aducurangira indi nziza cyane, ndayibatuye mu kanya murayibona. Hanyuma turabakunda ni Emmanuel turagukunda cyane. Aha, undi yanditse ngo igitondo cyiza Aturumani. Yashatse kwandika ngo Truman, sibyo? Truman urarenze. Truman yayenze. Vuga ngo yego. Truman turagukunda. Igitondo cyiza, uwo mwana w'umugabo turamukunda. Sirakubwiye ngo uri umwana. Hanyuma yemwe bagabo mwe turababona, twese turabagabo. Truman ni umwana ni kimenyimenyi. Ni umugabo
umugabo ko arayisha gucuranga da ni umugabo uwo mwana ararenze nakomereza aho turamukunda uwo mwana ararenze afite imyaka ingahe Truman ufite imyaka ingahe 7 babwire bakure hariya 7 imyaka 7 nuko ngo turangana turangana Truman si ubwibushe ko tungana nanjye mfite 7 twagiye message ni nyinshi cyane message ni nyinshi cyane kandi dusigaranye iminota mikeya Truman mbere yuko dusoma izi message zose ducurangira kandi karirimbo kamwe sibyo hanyuma ubundi dukomeze sibyo ducurangira karirimbo kamwe ndabizi nari umutoni nahari inshuti yawe ibyo ndabizi nari umuvandimwe amaso ndore nkurore nsabye imbabazi kino ubura amaso ndore nkurore nsabye imbabazi n'ubundi ndabizi singira ababyeyi nsabye imbabazi n'ubundi ndabizi singira ababyeyi nsabye imbabazi Truman reka nze ngusange ndetse mubyeyi nsabye imbabazi kubita inkoni isamba ndetse mubyeyi nsabye imbabazi ubura amaso ayo maso yawe ushaka kunsiga cyane ubura amaso ayo maso yawe ushaka kunsiga subira unsekere subira undebe neza nko mu minsi yashize subira unsekere subira undebe neza nko mu minsi yashize Truman asante sana Truman chess niga umwana n'umuniga wamubonye mwana n'umuniga chess Truman ngiye kuguha igihembo gikomeye sibyo aka kantu wakazi bakita gute Sana juice vuga cyane abana bakurebe vuga cyane Sana juice reba abantu babwire ngo sana juice iraryoha Sana juice iraryoha yes ngaho gafata usome wumva ukuntu bimeze kugira ngo ijwi ryongere rigororoke akira ka sana juice Truman kararyoha cyane mwamwanye Truman wa mwana ni umugabo akunda sana juice Truman ongera usome Truman mukanya ndana gwa Dido sibyo Dido
didos igura 200. Papa ajya kugurira na sana juice nayo igura 200. Si wari ubizi? Aka ka juice ni keza sibyo? Aka ngaka naguhaye nakiki pome hari ni umwembe wari ubizi? Hanyuma Truman wakoze kuturirimbira utimana ikomeye. Abana baravuze ngo bapepere. Truman abapepere. Hanyuma hayi ni kandi kazi turakwemera 4 natwe turakwemera 4. Ero umwana araririmba neza turakwemera. Undarandika ngo papa yanditse ibintu byinshi bidasomeka. Undarandika nitwa Mizero na Domise turabakunda. Wow turamukunda umwana zikuririmba. N'umugabo sha n'umugabo w'umwana ufite dread Truman chance. Undarandika ngo udusurize Truman ndagushuje cyane Truman namutuze sibyo? Undarandika ngo umwana arabizi kabisa akomerezaho. Morning ni Kevia ndasuza Tony urenze ndisake. Tony turamusuza natwe. Tony yagiye mu bizamini yatinye kuza kubera agiye mu bizamini ariko turamusuza cyane. Twagiye nitwa Kibweteri. Truman umvishe umwana nitwa Kibweteri. Suza Kibweteri ndi ku Gahembe. Yambira Truman. Truman ntuyambire Nigo nere kukuyambira. Truman yabyanze yanze ko muyambira. Truman wabyanze nari ngo ndagwaji yanjye. Sana juice yanjye ntago ndayiguha. Truman ngaho rero reka dukomeze. Hanyuma Truman wiga mu wakangaye Truman? Niga mu wa mbere. Vuga cyane abana bari kukureba. Niga mu wa mbere. Wiga mu wa mbere? Mu wa mbere secondaire? Muri primaire? None se Truman wabwiye papa ngo azakujyane muri Wisdom School Rwanda? Wari mubwiye azakujyaneyo sibyo? Ni ikigo cyiza batanga amata bakigisha kuririmba no gucuranga nk'uko kwawe. Umva ukuntu karyoha. Numva karyoshye uhita ubwira abandi bana ngo nimugure Sana juice. Mubwira ababyeyi babaguriye Sana juice. Ibiceri ibyo bingahe? 2. Vuga cyane bingahe? 2. Bwira abandi bana rero ko wumvishe imeze. Iraryoshye. Babwire. Iraryoshye. Kandi iyi ni pome. Yego. Hari niyitwa mango. Yego. Babwira abana bose ko hari ji ya pome na mango ya Sana juice. Yego. Babwira kujya turunani babwira babwira sha. Hanyuma Truman dufite Didos. Didos urazizi? Zifate hariya turebe ko Didos uzizi. Hagati y'ibintu byose Didos ni izi. Zifate turebe. Truman nafate Didos turebe. Zamura abana bayirebe. Truman afashe Didos. Amutanyiba sha. Truman ashaka kuyiba Didos zanjye sha. Truman ndagura Didos sibyo? Nutandagura Didos kubera turirimbiye neza sibyo? Hanyuma Truman nk'abandi bana bashaka kubyiga gucuranga nk'uko kwawe, bashaka no kwiga muri Wisdom School Rwanda, bashaka no kuzajya barya Didos, bashaka no kuzajya bagura Sana juice ya 200. Wabahaye nimero yawe ya telefone cyangwa nimero ya daddy kugira ngo nibashaka kuza kubacurangira bazakubone. Bazambona. Nimero yifite urayizi? Ngaho yivuge cyane abana bakurebe. 078 63 42 41 078 63 42 41. Abana nimba mushaka kwiga gucuranga nka Truman nk'umugabo w'umwana muzaze muhamagare nimero azabigisha gucuranga. Nanjye yabinyemeresha niba muna mwaye Sana juice ariko bagira kamawusha Truman wanyibagije. Abana nagira kanwa kuri ka Sana juice. Undi mwana tuzatumira ejo bundi abana benshi tuzatumira tuzaba kuri Sana juice yo mu gakombe. Ingi nanjye ni ya pome sibyo? Ni ya pome. Hari za mango ziri ubwoko bwinshi zigura 200 gusa ibiceri 200. Nanjye nzazigura sha kandi ndi umwana. Na Truman ajya zigura sibyo Truman? Ngaho fataho tumwe dusangire duhane cheers.
Truman, cheers! Ngaho somo cha Truman. Truman ari shoje rwose. Hashize rwose. Truman. Uzi ko uri umugabo sha nagiye kubibona. Ubwenge bwari bwagiye ariko nkwiye kuri kasa na juice numva nongeye gutekereza neza bitambona Truman ni umugabo bitambona ari umugabo ufite dread bitambona ari umugabo uzi gucuranga Truman ugira umugabo hanyuma Truman watubwire rero watangiye gucuranga ryari ninde wakwigishije ejo bundi bwira abana bose bakurebe kandi wongerirwe bitangiye ejo bundi ryari ejo bundi mu mwaka ushize hashize imyaka ingaho bitangiye nta mwaka ushize bwira abandi bantu bari kukureba kuri televiziyo sha Truman nta mwaka ushize ukaba uzi gucuranga gutya ni ukuvuga ngo abandi bana bashatse kuza ukabigisha wabishobora ni ukuvuga ngo bose baje wabigisha no mu mwaka umwe bakaba bazi gucuranga surameraho ngaho ngira ubahe nimero yawe rero kugira ngo bazaze ubigisha turebe ko Truman azi kwigisha gucuranga 788 subiramo rimwe sha Truman 788 aha Truman ayo amaze kunywa kuri Sana Juice ahita agira ubwenge bwinshi kugira ngo wige neza nuko unywa kuri Sana Juice yo mu gakombe sibyo kwishuri ugiye kwishuri papa sai gupfunyikira na mama babwira ariko yego sio gupfunyikira juice ya Sana hanyuma Truman tugiye kwitaba abana bangahe bwira abana duhitamo twitaba kugira ngo batubwire bagusezere kandi ari benshi ni benshi mite mu bangahe sinzi umubare vuga cyane shavuga cyane abana bari kukureba Truman ntabwo z'umubare wawe hagati ya 6 n'10 fate bangahe baticu 10 ni benshi reka dufate 6 sibyo atwumve Hello ni kuri Yango TV wamukunze cyane uyu mwana rero tuzamugarura ejo bundi tuzamugarura mujye mukurikirana ibiganiro byacu Happy Kids na makuru kibana nagaruka azaducurangira indirimbo zose mwagiye mumusaba ariko ubu ngubu iminota yaducitse sibyo kandi natwe turabakunda cyane yego rwose nawe Truman mwe please yego urakoze cyane sawa urakoze cyane Truman twita undi mwana allo yes ni sawa suza Truman musezere turi gutaha arabikora tuzamugareje bundi bye mubwire ngo bye Truman allo umwana amakuru bwira Truman ngo bye aha Truman uwo mwana ararenze kuri gitari muhobere yanze ko muhobera yes umwana bwira Truman ngo bye aha Truman abana bari kuri phone ni benshi nabuze ufata nondeka reka turebe dufata hano Truman abana ni benshi allo umwana amakuru nawe ukunda Truman ngaho mubwire ngo bye turi gutaha zagaruka mubwire ngo bye allo Truman ibintu byakomeye abana bagukunze cyane nawe wabakunze
babwire ko wabakunze. Nabakunda. Babwire ubareba hariya bari kukureba. Babwire ngo nabakunze cyane. Nabakunze cyane. Ye abana na rwose bagukunze na Turumani nawe yabakunze cyane. Halo? Halo? Umwana? Ni byiza amakuru? Nawe wakunze Turumani? Ngaho mubwire ngo bye. Bye. Turumani dusigaje umwana umwe tugahita dusezera tukagenda tukazagaruka sibyo? Halo? Halo? Aha, Turumani. Mbere yuko tugenda sibyo? Mbere yuko tugenda giye ikintu bwira abandi bana bari kukureba kuri televiziyo ya Yongwe TV. Vuga ngo Yongwe TV. Yongwe TV. Vuga cyane Turumani. Yongwe TV. Sora ijwi mu mugabo Yongwe TV. Yego Yongwe TV. Vuga ngo ndi gusuza abantu bose bari kureba Yongwe TV. Ugire gutya. Gusuza abantu bose bari kureba Yongwe TV. Yego Turumani. Yongwe TV ikorera ku Gisozi. Ubutaha nabwo tuzakugarura uducurangire. Sibyo? Hanyuma turashimira papa wawe sibyo? Ababyeyi batumye uza kuducurangira ugashimisha abandi bana sibyo? Tuzasubira ubutaha sibyo? Ariko nanjye ndashaka kwisukisha dread. Ntabwo tweze suka. Ntabwo musuka. None se dread nzazikura. Umusatsi urimeza. Umusatsi urimeza. Uziko Turumani afite ibintu byinshi byo kutubwira ubutaha. Turumani wakoze cyane Turumani. Big up Turumani. Cheers. Turumani. Abana barakukunda. Yego. Vuga ngo nawe urabakunda. Ndabakunda. Babwire ngo bye. Bye. Abana turabakunda na ejo. Babwire ngo